Palo ya lentswe hoseng ha letsatsi la kajeno re tla ifumana testamenteng e ntjha. Re tla qala ka ho bala bukeng Evangelii ya Luka kgaolo ya 5. Teng re tla bala temana ya 27 isa ho ya 32. Re bala testamenteng e ntjha Evangelii ya Luka kgaolo ya 5 temana ya 27 isa 32. Re bala from the Gospel according to St. Luke chapter 5 verse 27 to 32. Kamihlaha Luka kgaolo ya 5 temana ya 27 isa ho ya 32. Sehloho sa ditaba se re pitso ya Levi. Verse 27. Ka mora tseo a tswa moo a bona molekgetho ya bitswang Levi a dutse pela ntlo ya lekgetho a re ho yena ntate. Yena a tlohela tsohle a ema a mo latela. Levi a mo etsetsa mokete o moholo tlung ya hae. Mme ho ne ho le sehlopha se seholo sa balekgetho le sa ba bang ba dutseng le bona dijong. Bangodi le bafarisi ba teng ba rorela barutuwa ba hae ba re, na le jelang le balekgetho le baetsa dibe le nwelang le bona? Jesu a araba a re ho bona, ba phelang hantle ha ba batle ngaka, empa e batlwa ke ba kulang. Ha ke atla ho biletsa ba lokileng pakong, empa e le baetsa dibe. Re tle re fetele hona testamenteng e ntjha Evangelii ya Mateu, re bale kgaolong ya 9 temana e le nngwe fela ya 9. Mateu chapter 9 verse 9. Evangelii ya Mateu kgaolo ya 9 temana ya 9. Sehloho sa ditaba se re pitso ya Mateu. Jesu ha tloha teng a bona motho ya bitswang Mateu a dutse pela ntlo ya lekgetho. Yaba o re ho yena ntatele. Mateu a ema a mo latela. Mona ke pheletso ya ditaba tsa ntate Modimo. Ntate Modimo a ke a di hlonolofatse dipelong tsa rona bohle. Amen.
lebitsong la Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe. Ke a boloka nnete ka ho sa fele. Hobane Jehova o phetha tsohle sebakeng sa rona. A ke a tlohella mosebetsi wa matsoho a hae. Mme ke kopela phutho ena mohau le kgotso tse tswang ho Modimo Ntate mora le moya o halalelang. Haeba ha o so ka utlwa bohloko bophelong, o ke ke wa tseba matsebiso a tswang teng. Ha o sa ka wa tshwareha ka hara mathata a bophelo, o ke ke wa tseba pholoso e tswang ho yena. If you have never passed through trials and tribulations of this world, how would you know that is a Savior? Yeah. You have never faltered in your life, no tla tseba jwang hore He's a forgiving Lord. Ha tsa bophelo di ne di sa o roba, o ne o tlo utlwisisa jwang hore ke motlamedi bophelong. Haeba bophelo bo ne bo ka o fa sohle seo se hlokang, o ne o tla tseba jwang o hloka keng. Ha o ne o file matla ohle, ebe o ne o tla tseba jwang hore ke Modimo. Ha bophelo ba hao bo ne bo phethahetse, and you are called an angel. Sena diphoso. Ne o tla hloka Morena Jesu jwang bophelong ba hao, hore a o shebe dipe. Ke naya lefatshwa leno, ke naya Tante Moruti Tumelo Fabane, Moho Lemalekano Wahao, Nema Moruti Agnes Fabane, Flanka Morena, Kilepohamdi, Montepela Sefala Sena, So Mudimo William or Flamanso, Sahanata, Baruti. Matsepela baina ba bang sefala se baina so dumeleng ki bapise le le toto bo me ba ka ba hlompheha jalo ka ha di de la ala ka pela rona mme ke le hlomphe bo emong bo le le bona. First lady ka ofera jalo ka ha di tsa hlaiswa le Mamoruti Agnes Mabahlakwana, Mankosana Mahebe,
Let how deep to complete me, away, not to compete with me. Di phahama tsentle batho ba sa ka bang katoha Emmanuel e motle e modimo a mphile monyetla o tlisa batho ba hore ho riana hore mo ke tswaletseng teng ha o ka kena ka motse wa ro batla magele o ke wa mothumana ha o ka re ke batla Samuel o ke wa mothumana empa ha o ka re ke batla motanzi eba batla o supisa mo a tswaletsweng ronta bo lenyate ha o fitla Bloemfontein ore ke batla motanzi batla o makala ha o fitla kerekeng ya Phameng ore ke batla Samuel batla o makala ba ne ba tseba magele ha o fitla mo ke fumana papa letsatsi le letsatsi mohlomphe mme mokitile Medpol building in Charlotte Macrae Street ore ke batla Samuel kapa motanzi batla o botsana magele ba ne ba tseba ka ona kaofela boholo ba rona ntle le mabitso a rona a hlahang ditokomane tsa boitsebiso re na le mabitso a mang ao ka lebaka la mesebetsi le diketso tseo re di etsang re qetella re fumana teleketso ka ona hoseng hona re kopana le Levi e ho thwe mona boetse a tsejwa ka Matheo mosebetsi wa hae ke molekgetho a tax collector mosebetsi ona wa molekgetho e ne le mosebetsi o neng o tsebahala haholo hara Bajuda hobane ya neng a etsa mosebetsi ona ona o etsa dibitsong la mmuso wa letsatsi the government of the day a phutha lekgetho le lokelang mmuso wa letsatsi empa hona le karolo ya lekgetho eo Bajuda ba neng ba lokela ho intsha bakeng sa tempele e tshwanang le Emmanuel e le lekgetho leo thweng ke la tempele ho boele hape ho na le lekgetho la mmuso wa Roma le lekgetho la tempele ha o le bapisa le lekgetho lena la mmuso wa Roma lekgetho la tempele le ne le lekgetho le tlase haholo ho la mmuso wa Roma mmuso wa Roma o ne o hlophisitse lekgetho le ntshuwang ke Mojuda e mong le e mong mme le ne le ikgethile hore ba hira Bajuda fela ho phutha lekgetho lena la mmuso Levi e ne le mong wa batho bana ke kopa o se ke wa lahleha ha ke re Levi ke re Matheo ke bua ka motho a le mong mme enwa ke motho eo Jesu a kopanang le yena mo temana ya pele e bulang ditaba tsena tseo re di balletsweng e re Jesu a bona molekgetho ya bitswang Levi motho ena eo Jesu a mmonang re bolela hore e ne le Matheo ho ya ka Evangeli ya Matheo empa ke kopa ha ke lo qetela molaetsa wa kajeno o tla ho hopola taba ena hore Matheo o re
Matteo o ne a dutse pela ntlo ya lekgetho. Ya ba o re ho yena ntatele. Listen and hear the response. I am. I'm a latte. Look at chapter 5, verse 28. Eliana, I'm Kohelana. I am. I'm a latte. Jesus. Emmanuel Abonamotu. Abonamotu. Yasagana sinyana apokata lefat. Motu. Yasagitopan. Katewana litona. Amamela tayo. Listen to the command. Jesus Abonaledi. Yaukang sefela sereng. Bainkele sefapano mahetle. Abona. Bate bashwele dikano. Tseo ba le motso. Ema ke motho ya phelang bophelo ba boitelo ya utlwisisang what is sacrificing meaning to bophelo ba hae jwalo ka ya phelela Jesu. Jesu a bona motho ya utlwisisang who is not confused. O le ka jeno ke kena kereke ke tsamaya kereke ke tseba Jesu jwalo ka mopholosi. Motho yo Jesu a mmona mosebona ke motho ya nang le sohle in flesh but not spiritually. Ke motho ya reng ke na le maemo, I got the position, I ke hloke letho o tlohella tsohle o latela Jesu. Only motho ya bitsitsweng ke morena Modimo ya tla utlwisisa what I'm saying. Jebo bedi eo mo le kgethweng. Motho ena eo Jesu a mmone a etsa ke ho dula dijong le morena Jesu. And he doesn't just settle. Empa o mema ba le kgetho ba bang. O tla utlwa seo a se fumaneng. How o Jesu a mo file ngwana a mmontsha ona o rata ha ba bileng in his position ba ka utlwa tatso ya mohau ona mme ba tla ikutlwela hore na ha bua ka Jesu bua ka mang. Kamoso Emmanuel e motle. Ha o bona ba o bona nyeka ke ba le kgetho ba kgeswa ke lefatshe. Jwalo ka wena. Ba ena le Jesu. Ha ba tla kerekeng ya Emmanuel ba le malabula ba tabetse. Ha Jesu a bona motho ya tshwanang le wena kapa ya bileng jwalo ka wena pele se ke wa mo ahlola. Hobane Jesu o na le tsela ya hae ya ho fetola bophelo ba motho ka teng. Ke dijong tsena moo Jesu a botsile ba o lefatshe le ba bona nyeka ha ba loka ba o lefatshe le botsang dipotso hobane Jesu a botsile ba etsa le batho bana ba kgohletseng ba pelo dimpe ba o le kgale ba re kgahlopetsa ba re tlotlopa ditjhelete empa Jesu pele lefatshe le bona tsena tsohle Jesu a bona motho. Ena ke Jesu ya fetotseng bophelo ba motho ya mmone. Jesu a ke a o bona tshebeletsong ya kajeno go tlela ha ntse o jwalo. Hobane o batla ho fetola bophelo.
ketso ena ya mohau e kopanang le dipotso tsa bafarisi ba pelo dithata ba ipona ba halalela ho feta batho ba ha o ya bukeng ya Matthew e re badileng chapter eo re badileng 9 verse 10-11 e re ya re ha dutse dijong tlung ba lekgetho ba bangata le baetsadibe ba kena ba dula dijong le Jesu le barutwa ba hae. Farisi ha ba bona ho ba re ho barutwa ba hae o bona motho ya nyatsang motho ba hao he won't directly out of it o tla bua le motho ya mong through motho ena a o boletse ditaba tsa hao a se o shebe mahlong ba nka moemo bona ba ya barutwa empa ba bua le Jesu. Bare ba ba botsa potso na moruti wa lona o jela le ba kgetho le ba etsadibe e be ke ha kae Emmanuel mohla re utlwileng Jesu re kileng ra lata ba bileng sekoting seo re bileng ho sona o tla ba utlwisa monate wa seo re se utlwileng o tla ba tsebisa ka eo re mo tsebileng o tla ba bontsha eo re mmoneng le ya re mmoneng jwalo ka batho semba lekgetho Jesu a fetoha motho mme a bona motho ha o amohela morena Jesu jwalo ka mopholosi bophelo bo tla o sotla bafarisi ba tla o tsotella ba tla o botsa dipotso empa Jesu yena a keke a bona tseo ba di bonang empa Jesu o tla bona motho wena ha ba bona dijo tse ba di tsinka pela tsona a di tsile ba lekgetho le ba etsadibe Jesu a ipona ditsebišong le batho e Jesu a ka bona bobe bone fatshe le bo bonang wena Jesu o bona motho ka moso pele o bona sebesaka o ko bone motho ka moso pele o nkosa ka motho kopani ke le malabulabu ke le moetsadibe ya o fetang iketsetse molemo mme o bone motho pele o bone Jesu a bona motho ba phuthang lekgetho jwalo ka Matthew Sakia le ba ne ba sa amohelehe ka hara setjhaba seo e leng karolo ya sona ba ne ba bona e le ntho e le nngwe le ba etsadibe le ba heteng bohle bomme le bontate mahlong a Bajuda ba lekgetho ba ne ba sebeletsa mmuso wa kgatello boemo ba lekgetho bo le bunkuwa e le boemo ba batho ba honong motho ba ipona ha bana le matla a ho etsa seo ba se batlang ka batho ba bang haholo batho ba kojwana di mahetleng ba batlatlapa ditjhelete tsa bona ho feta ka moo ba neng ba lokela ho lefa lekgetho ka teng mme ba inkele ditjhelete e salang hore ba ithuse ka yona o na ene le mohopolo o neng o reina o tletse hara Bajuda bohle ho na le problem about perception immediately people start perceiving then that become reality even if it has not been proven otherwise perception can grow into something e ka bolaya motho ka lebaka la motho a le mong fela o akaretse batho bohle hore ba phela bophelo bo jwalo hoseng hona na le rona re fuwa monyetla ona wa hore re utlwisise hore leihlo leo re shebang batho ba bang ka lona
le fapane le re neng re ba sheba ka lona maobane. Empa Bafarisi bana ba ho neng ho ka etsahala hore ke bona ba hohletseng le ho feta ba lekgetho bana. Ke bona ba bonang phoso ya Jesu ya dutseng ka hara bona. Le ha sena ho ne ho ka etsahala hore se tlo fetola bophelo ba bona, empa ba santsane ba botsa dipotso. Na moruti wa lona o dula jwang le ba lekgetho ba ba etsa dibe? Ba bona ba lekgetho le ba etsa dibe. Jesu o bona motho. Jwalo ka Bafarisi fela ya fihla nako eo ho rona eo re lebala hore Jesu ke mang, Modimo ke mang bophelong ba rona. We want to take the position ya Modimo, le re supe batho, re bone diphoso tsa bona. Jesu Modimo nameng a bona the opportunity ka hara sena wa pholoso, mme a bona motho mo lefatshe le bona moetsa dibe. Jesu o bona motho mo lefatshe le bona potso tsena tsa Bafarisi tsa ba fofatsa hore ba se ba bona pholoso le mopholosi ya pela bona wa lefatshe ya emeng le bona, empa ba bona diphoso ho feta botle ba mosebetsi wa hae. Evangelii ya Luka eo re badileng verse 31-32, Jesu a araba a re ho bona ba phela hantle ha ba batlelang, empa e batlwa ke ba kulang. Ha ke atla ho biletsa ba lokileng pakong, empa e le ba etsa dibe. Bonang sula ho the lesson takes place. Jesu ulubona impa yangi today. Yaka ukutsa wasia kawya utilela timana utilela. Ubani kitanela lebato haulo sitabela. Utsiba mutimu kiurata ukutisa matabelo likichizo. Jesu alo Bafarisi luna nina mtiba zote utsiba nyani kaso usebeleza ulisona luna baikakasi baikaketi luna nishaba ntobanti bele bana motu luna afwani kama hemo ni luna nina namu kitiwa usita Jesu ule unale bala motu kila ni mtoto keti bana motu ila kitila yo Jesu alekamule mosa Bafarisi ore le fositse bana ba Yesu ena kitsela yo Jesu
a bolelang rona le lefatshe le ikaketsang le wa re lokela ho rapella ba re fumananyeka ba tsamaye ka tsela ya rona re le bahala hore re ne re kaputsa ka hara sebe le seretse sena Jesu ya mawatla wa re inola e ba re batlana le diphoso ka hara bophelo ba batho bana re bane bobe ho bona Jesu wa re bolella le rona ba phelang hantle ha ba batle ngaka empa ngaka e batlwa ke ba kulang le kaolo ba palisi ke lona le kulang le hloka di-medical certificate jwalo fela ka haeba le bana ba dutse dijong le nna e ka ke bona ba sa nkeng hantle ba kulang le lona le hloka ngaka bane le ya kula levi o ile a tseba hore e batla ke hloka ngaka le a dumela ba tswa ka ntlo ya lekgetho a dula ka ntle ba ba le mafeta ka tsela ba mmonang teng a dula kgoneng ya ntlo ya lekgetho ba le tse ka hara ntlo ya lekgetho dimela tse ka hara ntlo ya lekgetho e le dintho tse tsa bophelo bo mo sulafalla ha ke tsebe na ntho ntse ka hara ntlo ha ke tsebe hore na ntlo di tse ka hara yona mathata a yona ke a feng title deed ya teng e reng levi o ile a tseba hore ke hloka ho tswa ka hara ntlo ena ya mathata ka hara ntlo ena ya ditshebo ka hara ntlo ena eo ke kgotjwang ka mantswe ka hara yona ebe wena ha o lokela ho sala Jesu morao santsane o tsila ho na le tseo di tshwereng ha o lokela ho di lahla ha o kgohone kapa o lahlile sohle wa sala Jesu morao le bona mona ya bitswang Levi pele a bona molekgetho Jesu boela a bona motho Jesu a bona motho ya jwalo ka nna le lona ba dutseng tshebeletsong ya ho semona tafoleng ya ho etseditsweng sebaka ya ka le bomefilo ba shete ba hore se re fumana re le croft empa la fumana sebaka tafoleng ena ya morena Jesu le diphoso tsa rona pele re ka bona re lokela ke mohabola ya ba Jesu bona hore lokela fatshe le bona re sena tokelo ya ho atamela dibaka tse itseng ya ho atamela maemo a itseng ya ho fumana ka hara batho ba itseng empa Jesu o semona Emmanuel a bona motho tshebeletsong ya ho semona ka hara ke Emmanuel morena o na le rona Jesu a re mema hore re bitse le ba hore re nahana hore ha ba na tokelo ha ba na ditikete tsa dikabelo tsa Emmanuel ha ba le pitjolo ka rona ke ba lekgetho mme re ba tsebise ka Jesu eo le motshedisi wa bophelo ba batho ka Jesu ya hlakolang meokgo maphelong a batho when it is irreversible he will bring it back when there are doubts in it he will bring certainty ka hara bophelo ba hao Jesu o bua le wena moetapele wa kereke modulasetulo wa mokgatlo when you are in the leadership position wena ya iponang e ka o tseba tsohle Jesu a bona motho o sa bona le wena wa bona jwalo fela ka Jesu a ile a fetola bophelo ba Matheo le Levi le atamela o Jesu o se bona mme re dula le yena mo a leng teng wa re bona jwalo ka baetsadime ne batla re mo fe bophelo ba rona a bo fetole mme re fe bophelo bophelo ba rona dintho tse ntjha Matheo ha tsilatsile ha Jesu a mmitsa ha ke tsebe maemo ao o leng ka hara ona o semona ebile ke ka phela ha ke tsebe ke ha kae o ipotsa dipotso ha Modimo ntse o bitsa batho ba kena ka hara kereke e ba wena o ntse o dutse hae e ka o pitika pela le tshwantsore ha ke na motho ya nkenya letshego ya re tla sokuwa ebe o kena pele ho nna se ka hlola o ntse o botsa dipotso empa tlohela tsohle mme o mo latele ha Levi a dutse pela ntlo ya lekgetho ebe wena o dutse kae ba o sa reng letho ka Jesu molaetsa o se mona
o re wena Jesu a bona molekgetho ya pitso levi a dutse pela ntlo ya lekgetho a temaka a re dutseng ka ba matlo a re dutseng pela ona o seng hona a re nahana hore ha ona motho ya re bonang ya re tsebang ke wena jwalo ka motho yeo Jesu a mmonang hore wa arabela sena seo Jesu ya fetang a se bonang ka o reng hobane Jesu o re wena kajeno tlohella boingamangama ka tsa bophelo bona tlohella tseo batho ba di buang ka wena tatele re ka etsahala tloa lekgetho le dutseng pela yona o seng hona ke ditlwaelo tsa hao ke mekgwa ya hao ke diketso tsa hao ke ka moo buang le batho ka teng ke tseo di entseng batho wa tabola dipelo tsa bona Jesu a bona motho ya dutseng pela ntlo ya lekgetho ka hara kgamela ya bokgoba ba jwala ya sotwang ke dithethefatsi Jesu o seng hona a bona motho ya tutjwang ke ntho eo a reng wa e rata empa tseba o fetohile lekgoba la yona Jesu kajeno a bona motho ya tutjwang ke dikoloto ka ite hae di dula matjhonisa o sa tlwaetse bophelo Jesu a bona empa there is a positive thing out of motheno ke o leloto di tswile ka ntwa lekgetho le reng di kalise Jesu a bona motho ya dutseng pela ntwa lekgetho a re ntatele boy ha o tswa tshebeletsong ya o seng mona tsamaya o yo ba bolella ba bang ka Jesu ena ya pholosa ya bolela lefatshe ka Jesu ena ya o boneng mo lefatshe le neng le bona sekatana ya o utlwileng mo lefatshe le neng le ikola ditsebe mo lefatshe le neng le kola dinko ha o tla ba tametse mme wena ka fetola lenyosa la Jesu le bolellang batho ka pholoso ya hae kerekena e lokela hore qale ho feta mona moruti kgolwane ka batho ba reng teng ka utlwa Jesu kerekena e lokela e phuphume ka batho ba re na e sale a mphifela ba arabela Jesu ya ba bomeng Baba Emmanuel, monna e moholo o eme pela kgoro ya lehodimo mme o bona sehlopha sa pele se tla se lebile kgoro ba apere diaparo tse tshweu o botsa molaodi wa lekgolo wa kgoro ya emeng kgolong hore ebe bana ba tswa kae ke bomang hore wena ke baprofeta bane baprofeta o tla Jesu ba bona o bona bo Isaiah o bona bo Hosea o bona bo Ezekiel ba tlang e le banna ba otlilweng ba lokisitsweng kgolo o tsamaile tang ya buleha ba kena ha ba atamela kgoro ena ya re ha ba atamela lehodimo la buleha a bona ba kena ka pele ba re ha ke palo ya banna bana ebile ha ke tshwabele bona sehlopha sa bobedi se tlang Emmanuel se lebile kgoro ya lehodimo ke sehlotshwana fela sa 12 disciples tse tlang di apere rapera tse tshwanang le tsa morena Jesu molaodi wa kgoro a re boela bana ke barutiwa ba morena Jesu ba tsamaileng le ena lefatshe le pele a ka ipotsa a bona automated no ya lehodimo e buleha ba kena ka pelo a re ha ke na sebaka ka hara banna bana ha ke na tokelo ka be ke kena le bona empa ke tseba sehlopha sa boraro Emmanuel papa ke a tsamaya se kenang ka le se lebile kgoro ena ya lehodimo e sehlotshwana fela seo a se sheba o fumana dikololo tsa bana ba tshwanang le bagolwane o fumana dibishopo tsa dikereke o fumana bopasta ba kereke tsa apostolic faith mission o fumana baruti ba methodist o fumana difada tsa baroma o fumana baruti ba ba didomini tsa ikgeka ke Afrika ba tla ba lebile kgoro molaodi wa kgoro wa mo hlalosetsa hore bana ke baruti le barongwa ba ileng ba tlala ka lefatshe lohle
ba bolella batho ba ba ruta ka Jesu ya Mosadi ba ba tsebisa ka mesebetsi ya Modimo ya ba bohle bana ba penyapa le ditoga tse tshwana le ya magele ba kena ka ipotsa ebe ke na le sebaka ka hara banna bana le basadi bana ba Modimo hore nka kena le nna ya la santsane a romakaletse ba ba ya Emmanuel ba ba kena sehlopha sa bone o se o se kae a utlwa ka Modimo fela wa batho ba kang holla diphala holla dibiti holla di-drum holla di-piano ya ba ka sehlopha sa batho ba bang ba bona ba kgiletsa ba bang ba tangile matsoho ba bang ba kwetse mahlo ba bang ba maoma a bonahalang hore lefatshe le ba shapile ha ra bona o botsa potso ke bo mang bana laolo ya horare bana ke ba etsa dibe ba utlwile le ho amohela lentswe la Modimo ha le taolo ke ba utlwile ka lentswe le re ntate ka thabo nnena a se hlole a botsa dipotso ke la le tshwele a bina sefela seo baneng ba ntse ba se bina kaka Hakile na jana, ampizane, kohonna, ufale matsoholo,